Okwetomwita kw'abatura nikwijaho bwanyuma y'abina zo kwita omukumi kandi bakahutaza n'omushubuzi omu kyaro kya Makanga Central Division Kabare Municipality. Oisirwe amanyirwe nka Stephen Natamba ow'emyaka 40 abira ry'omukumi aha Albertine Hotel kandi we ohutaziwe ni Lois Kanyoro ow'emyaka 59. Nyenda kuhamiza abantu bitu byo kwerinda biri guruguru kirabengu harumo buntu kibuki obutukirione tugonjora. Polisi nibashaba abatura okwatanisa nayo okurwanisa obuhenda biragirobo. Tukaba buri hamwe hono bwire ga polisi y'umurundi gumwe nitwesigama abantu ubwo muri kugira ngo ebimu kumanya tukwatanise tugambira then nitwe tutemo kureba ngo twakoso ubwo amahoro gumwato. Omutawuni ya Kabare harimo ebicweka binje birimo mwirima kandi polisi nabajangwe ikintu kiteganisa kamera zayo okukwata byakobasa kubahwera omukuchondoza. Nitugiramo bizibaho kugira ngo hati ngitawuni yitu ya Kabare harimo mwirima kandi oshanga bumwe na bumwe abazigu ninga na kamera zitu bumwe nizikose ekererezi. So nongusabira ngo na municipality yitu eshemerere kubane bangu tawuni irimuki irumwetara haraba kwasibwo mu nshongeji okwera polisi okuchondoza. Kuba onizo utino mu chome arukugamba kuba yasangiro na simu card ya driver go bisikire nyakigugwe ababire bari ya truck bakibe bintu kandi bakamwita tumwine tuza kumubuza kanana katanu no kumanya mukubya tuzi. Ekyanga kya Kabare ni kimwe ha myanya y'obuhenda biragiro buryo n'obukanya ahabo kuba oruremboru turwine bitara bya security ebirukwaka omyanya myingi. Gasha kwa Nelson ahimbisubwe omuri Kabare.